Hannes. Rider. Turn hard facing to front. Bottom turn to the right. Bottom turn to the right is the rear. Front. Front. Double bicep. Moving. Here. Front. Leg square. Up face the hip. Asik, ver beter. Hy is weer gaan staan. Priester, hom lê hier nou. Ja. Best side chest. Best side tricep. Face the rear. Sit down by sit. Sit hier bien agter. So nog hier beweeg. Sit hom daar hier. Daar. En dan kom hy druk die knie af. Nou op. As hy weer aan. Leg square. Bring the middle close. Right side. Very good. Hey, you go to the next one. These are the pieces that must be. No. Really good. Abdominals and thighs. So here. Druk op die hak. Waar gaan? Lig weer die knie 'n bietjie. Daar's 'n plek waar as jy dit het gesien het. Dit wys ek wil hy sweet spot kry. Doen hom by die ander been. As ek hom hier kry. Doen hom by die ander been. Hoe lê hy? Okay, staan met die normal albei bene. Ja, daai case lang met die abdominals en perfect. Maar flex die abs. So raise your abdominals and thighs. Want ek het gesien as 'n sekere plek voor hierdie been neersit en dan flex die abs, maar dan as jy dit neersit dan gaan die muscle plek. Maar ek sal suggest aflaai die netjie net maar by as jy kwart so flex en dan lê dit klaar net nie.
most masculine. Snelle stand. Dan ga je net af. Nog af. Asik. Sorry, ando dia kok change juga kan? Oh, sorry, reverse. Nalar apa jadi nak tahu? So most masculine bukan opsi. Apa yang opsi? Asik, ando dia kok reverse. Yes, the correct moves. Bring it out from the correct moves. Awesome. Up, reverse. Nanti up. Mau dari lots of flicks. En door als je die één arm staan, brengt hem net een beetje op je niveau aan. Vooral video op als ik zie het wordt. Ons masculine. Hier kan nog jongens. So pose down. Ik gewoon een andere poses wat we dat gaan. Als je die poses laat soms